Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tujye guhera mu ntara y'Iburengerazuba ni mu karere ka Rusizi. Abakozi bane bafungiye kwibashisha Kibondo kuri sitasiyo ya RIB ya Bweye yafungiye abakozi bane bafite aho bahuriye na gahunda yo kunoza imirire ku babyeyi batwite n'abana bafite munsi y'imyaka 2 bakurikiranweho kwibashisha Kibondo. Abo bakozi ni Uwizeyimana Chantal, umugenzuzi w'ingo mboneramukurire unashinzwe kurwanya igwingira ry'abana mu murenge wa Bweyeye, na Bizimana Eric ushinzwe kwinjiza muri systeme amakuru y'ababyeyi batwite n'abana bafite munsi y'imyaka 2 ku kigo nderabuzima cya Bweyeye. Niyo gushimwa Samuel na Basabose Vedaste bombi bakora isuku muri icyo kigo nderabuzima. Umukozi w'ikigo nderabuzima cya Bweyeye wahaye imvaho nshya makuru yavuze ko bakekwaho kwiba amakarita ane n'ibiro 3 by'iyo fu igikoma yashisha Kibondo bafashwe byihishe bayihishe muri laboratoire y'ikigo nderabuzima bari bayigabane bandi batashye. Ati amakuru yatangirwaga ndatangurwa n'umwe mu bafashwe Basabose Vedaste, umwe mu bakora isuku muri kiriya kigo nderabuzima, avuga ko byabaye ubwo hatangwaga ifu yashisha Kibondo ku bagore batwite n'abafite abana munsi y'imyaka 2 gusubiza hasi. Yongeraho ati Uwizeyimana Chantal, umugenzuzi w'ingo mbonezamikurire z'abana bato akanaba muri komite ishinzwe kurwanya imirire mibi n'igwingira ry'abana mu murenge wa Bweyeye ikorana n'ikigo nderabuzima cya Bweyeye, yabwiye uwo Basabose Vedaste kureba mugenzi we yizeye uhakora isuku bafatanyije gufasha abashinzwe guha abo bagore iyo shisha Kibondo bagafata amakarito 4 n'ibiro 3 byari bisigaye bakabihisha bakaza kubigabana. Avuga ko Basabose Vedaste yahise abwira mugenzi we Niyo gushimwa Samuel bafata ayo makarito 4 n'ibyo biro 3 Bizimana Eric abereka aho babihisha muri laboratoire y'ikigo nderabuzima, bafungura akabati kaho babipfundikamo. Uwizeyimana Chantal akaba yari yarabwiye ko abandi nibamara gutaha abo bashinzwe isuku bafata ikarito imwe bakajya kuyigabana, indi 3 n'ibyo biro 3 bisigaye bakagabanwa n'abo bakozi bandi 2. Ati barabikoze igihe cyo gutaha kigeze, ba bakozi 2 bajya kuri centre y'ubucuruzi ya Bweyeye gutegereza ko abo bakora isuku babazanira iyo makarito 3 n'ibiro 3 bakajyana yabo nyuma. Umukuru w'abashinzwe isuku ababajije impamvu badataha bamubwira ko hari shisha Kibondo babanza gushyira abo bakozi niyo bagabana. Abumvise atanga amakuru yatumye bimenyekana. Umwe mu bakora isuku muri icyo kigo nderabuzima nawe yabwiye imvaho nshya ati umuyobozi w'abashinzwe isuku agitanga ayo makuru, ubuyobozi bw'umurenge n'inzego z'umutekano bihutiye kuhagera. Abo bashinzwe isuku bahita batabwa muri yombi, nabo bari muri iyo centre y'ubucuruzi ya Bweyeye barashakishwa barafatwa, bose bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Bweyeye. Avuga ko kuba n'abakozi b'ikigo nderabuzima bagaragara mu bujura bw'izi shisha Kibondo ari uko zihenze cyane, kuko ikarito imwe ngo iba iri mu dupaki 12 ikagura amafaranga atari munsi y'ibihumbi 18. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bweyeye Rwango Jean de Dieu avuga ko hari igikorwa bari gukorwaho iperereza, ibyaha byabahama bakazahanwa hakurikijwe amategeko. Ati bari gukorwaho iperereza na RIB, reka dutegereze. Yasabye abaturage gukomeza umuco mwiza wo gutangira amakuru ku gihe, babona ibidakwiye bakabigaragaza hakiri kare kugira ngo icyaha gikumirwe kitaraba, kuko nk'uyu mukuru w'abashinzwe isuku iyo adatanga amakuru kare shisha Kibondo yari kunyerezwa n'abakayihaye abigenewe. Reka dukomereze n'amakuru yacu mu karere ka Nyamasheke, aho dusangayo inkuru ifite umutwe ugira uti Nyamasheke, abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge 4 basezereye ku mirimo yabo. Abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge 4 mu karere ka Nyamasheke basezeye ku mirimo yabo ku mpamvu zabo. Abanyamabanga nshingwabikorwa 4 b'imirenge basezeye ku mirimo yabo mu masaa 4 y'igitondo kuri uyu wa 29 Werurwe 2025 nibwo banditse amabaruwa basezera banavuga ko ari ku mpamvu zabo bwite. Abasezeye ni Mudahigwa Felix wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabitekeri,
ni abagize Justine wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruharambuga, Bigirabagabo Moise wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karengera, ndetse na Nsengiyumva Zaburoni wayoboraga umurenge wa Bushekeri. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mupenzi Narcisse yabwiye Imvaho Nshya ko akiri mu nama njyanama nirangira ayiha amakuru arambuye kuri iryo sezera. Reka dukomereze amakuru yacu mu ntara y'Amajyepfo, aho ubuyobozi bw'umurenge wa Rongi mu karere ka Muhanga bwashyikirije urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB umusore w'imyaka 27 ukekwaho kwica mugenzi we w'imyaka 19 bapfuye amafaranga 300. Ibi byabereye mu mudugudu wa Gisoro, akagari ka Nyamirambo. Amakuru yatangajwe n'ubuyobozi bw'umurenge avuga ko aba basore bari kunywera inzoga hamwe, maze umwe abura 200 yo kwishyura agurizwa na nyina wo wahise yitaba Imana mu mafaranga 500. Kuri ayo mafaranga yagurizwa hasagutseho 300, aho mugenzi we yasabye ko bayagabana undi arabyanga, bitera amakimbirane yaje kuvamo urugomo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Rongi Ndayisenga Placide yagize ati muri rusange bapfuye amafaranga 300 n'ayatara yabo. Umwe yashatse kugurira undi icupa asanga ari kuburaho 200, ahitamo kuguza mama uwapfuye nawe amuha 500. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Rongi Ndayisenga Placide yavuze ko nyuma y'imirwano bombi bajyanwe kwa muganga, aho umwe yahise yitaba Imana. Uregwa amaze kumenya ko mugenzi we yapfuye yahise atoroka, ariko aza gufatwa ashyikirizwa RIB. Abaturage bari aho bavuga ko ubusinzi ari imwe mu mpamvu yatumye aya makimbirane akura bikagera ku rupfu. Ubuyobozi bw'umurenge wa Rongi bwaboneyeho gusaba abaturage kwirinda ubusinzi no gukemura amakimbirane mu mahoro. Reka dusoreze amakuru yacu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho inkuru ifite umutwe ugira uti Tshisekedi yaba amaze gusimbuka kudeta zirenga 100. Minisitiri w'ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi w'iki gihugu amaze gusimbuka kudeta zirenga 100 zagerageje kumukorerwa. Mutamba yabitangaje kuri uyu wa gatandatu ubwo yari muri meeting yabereye i Kinshasa. Uyu yavuze ko abanzi ba Tshisekedi bagerageje kumuhirika ku butegetsi inshuro zirenga 100 bamuhora kuba ari we perezida rukumbi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize wanze kugurisha igihugu cye. Ati Perezida Tshisekedi niwe perezida wa mbere wanze kugurisha igisugire bw'igihugu. Abanzi binjiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashaka gukora kudeta. Mutamba yakomeje agira ati umubyeyi wacu Faci Beto wafashe ubutegetsi biciye mu nzira zemewe n'amategeko yigeze yica, nta tegeko nshinga yigeze yica, ariko se kubera iki bashatse kumukorera kudeta? Kuki abagambanyi b'igihugu bihuza n'umwanzi bagatuma perezida asimbuka kudeta zirenga 100? Mutamba ntigeze yerura ngo atangaza abashatse kwivugana Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Gusa uyu perezida wa Kongo yakunze gushyira u Rwanda mu majwi arushinja kuba inyuma y'ibitagenda neza byose mu gihugu cye. Ni Tshisekedi ubwe wigeze kwerura agatangaza ko azashoza intambara ku Rwanda mu rwego rwo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame yakunze kugaragaza nk'umwanzi w'igihugu cye. Inanga dusoreje aya makuru, mbibutsa ko mushobora gukanda subscribe kuri mutarakanda subscribe kugira ngo mutazajya mucikwa n'andi makuru agezweho. Mugire ibihe byiza, bye.